Tubahaye ikaze bakunzi butundi Sport TV. Uyu munsi rero turaza kureba ku bijyanye n'amatransferi ari kuvugwa. Tumaze igihe turi muri Murera tubagezaho amatransferi uko Murera iri kugenda ibikora ndetse n'abakinnyi iriko irashaka, ariko uyu munsi noneho turaza guterera akajisho muri Mukeba, iwo nta wundi ni Nyamukandagira. Nayo uyu munsi hari abakinnyi babiri barangije gusinya muri Mukeba. Aho rero turaza kubabwira amazina yabo, munaduhe ibitekerezo by'uko mubona abo bakinnyi Nyamukandagira yasinyishije. Mutubwire uko mubyumva nuko mubibona mukurikije amatransferi ari kugenda akorwa hano muri aya makipe abiri azagenda ahagararira u Rwanda. Namenye ibanga mbabwira narindi n'utundi Sport TV. Nkuko rero ku munsi w'ejo twagiye tubabwira ko umukinnyi Musole Prince nomero 3 ukinira intamba ku rugamba yarangije gushyira umukono ku masezerano n'ikipe ya Rayon Sport. Harimo haravugwa n'abandi benshi ba Joseph Saki, bose bagomba kuba bakwitabira gusinyira ino kipe ya Rayon Sport, n'abandi benshi bagiye bavugwa ari ba rutahizamu tutaramenya neza amazina, ariko turaza kubibakurikiranira tugende tureba uko ibintu bimeze. Reka rero dutandukire gatoya twinjire mu ikipe ya Nyamukandagira. Aho haravugwamo iki? Mu ikipe ya Nyamukandagira hari abakinnyi babiri bamaze gusinyira ino kipe bidasubirwaho. Na umukinnyi nka Haji, umukinnyi muramuzi neza yakiniye ikipe ya Rayon Sport, ndetse akagira n'ibintu yagiye ayifasha kugeraho, ariko shampiyona igiye kurangira mwabonye ko Haji atakinaga. Haji yari umukinnyi rwose ufite utuntu tw'utubazo mu ikipe ya Rayon Sport. Ubwo rero urumva umukinnyi Haji yarangije kuba yasinyira ikipe ya Nyamukandagira. Ese muramubona mute? Abafana ba PER muramwakira mute uwo mukinnyi mushya wongewe muri squad ya APR FC? Kuri YouTube handika utundi TV wirebere. Turi kuri Bugingo Hajire na Haji rero, kuko Bugingo nawe yasinyiye ikipe ya Nyamukandagira. Ni ukuvuga ngo Bareyobo ntago rwose bari kuvuga bati badutwaye abakinnyi beza, cyane cyane ko bamwe mu Bareyobo bavuga bati aba bakinnyi bagaragaje imyitwarire itari myiza, ndetse no mu batumye ikipe ya Rayon Sport igenda iva ku gikombe bafitemo akaboko, bitewe n'uko bumvaga bishakira kwigira mu ikipe ya Nyamukandagira bakaba bahindura noneho mu bijyanye n'imikinire se cyangwa ikindi, ugasanga ntago bari gutanga umusaruro mu ikipe ya Rayon Sport. Hari n'amakuru yavuze ko nka Iraguha Haji yigeze kuvuga ko yavunitse urutugu, ariko bakontroye neza basanga n'utuntu tw'inyarugenge yibereyemo. Urumva rero ko abo bakinnyi kuba bagiye mu ikipe ya Nyamukandagira bifite icyo byaba bivuze ku Bareyo, ndetse n'icyo bivuze kuri APR FC. Aha rero tukaba twibaza ese APR FC mu by'ukuri yaba iguze neza abakinnyi nka Haji na Bugingo, cyangwa se hari ukuntu mwe mubibona? Aha rero niho tuba dushaka ko abakunzi bacu, abakunzi butundi Sport TV, namwe mugira uruhare muri iki kiganiro, mukajya mugenda mutwandikira mutubwira uko mubona ibintu. Ese Abareyo mwebwe murabona ikipe yanyu uko iri kugura ubu ngubu magingo ayo uko bimeze? Ndizera ko ari namwe ba mbere ku isoko, ni namwe mwatangaje umukinnyi ku mugaragaro mwamaze kugura
uwo nta wundi ni Musore Prince. We rwose byabaye official mwabigaragaje, ni ukuba nimwe mubaye aba mbere ku isoko ry'igura n'igurisha hano mu Rwanda. Ariko se bafana bariyo murabona mute abakinnyi muri gusinyisha ndetse n'abakinnyi mukeba ari kugenda atwara? Murabona aho ngaho ikipe iri kugura neza bitewe n'iyo ufana ari iyihe? Turacyakomeza rero amakuru nanone tubabwira amatransferi agenda avugwa ndetse n'ibigenda bivugwa muri ayo makipe yombi uko ari abiri. kino mubimenyera ku gihe, mubirebera ku gihe. Yewe we geraho birebere. Tukiri rero kuri Bugingo Hakim, nawe yakinaga muri Rayon Sport ni kuri nimero 3, ni ukuvuga ngo we akaba asohotse muri ekipe, ariko ku rundi ruhande Rayon Sport ariko yinjije umukinnyi Musore Prince. Ese murabona hagati ya Bugingo Hakim na Prince Musore arinde mukinnyi mu by'ukuri ikipe iguze neza? Wenda nuko twagenda tubigereranya, ariko se murabona bimeze bite hagati aho ngaho? Ikindi rero twabamenyeshaga nuko muri izi transferi harimo akantu kameze nko kugenda bapapurana cyangwa se k'ubukeba n'ubundi kagenda kagaruka hagati y'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR. ni ukuvuga ngo APR kuba ikuye abakinnyi babiri mu ikipe ya Rayon Sport, harimo Iraguha Haji ndetse n'uyu Bugingo Hakim. Hakaba mu minsi ishize muzi ko hariho n'ibindi bintu bivugwa ko Muhire Kevin nawe wahoze ari kapiteni n'ikipe ya Rayon Sport mu mwaka w'ibihumbi 2024-2025 nawe yarari kuvugwaho kuba yajya muri iyi ekipe y'amabara y'umukara n'umweru. Urumva rero ko mu by'ukuri amakipe yose arimo aragenda akora utuntu tudasanzwe, agenda akora ku yandi makipe. Noneho twagaruka nko muri Rayon Sport, nayo urareba ugasanga nayo irimo irashaka kugenda igira amakipe yibasira hano, ariko nuko nyine umupira w'inyarugenge uba ugiye uteye. Ni ukuvuga ngo nko mu ikipe ya Rayon Sport urabona ko amaso yabo ari mu makipe abiri hano mu Rwanda. Ibanga mbabwira narindi n'utundi Sport TV. Iryo banga ry'ibyishimo, umunezero, kumenya amakuru iwacu mu Rwanda. Tukiri rero kuri abo bakinnyi basinyishijwe na Nyamukandagira, abantu benshi bari gukomeza bibaza batese wenda usibye ko ari ukugira ngo gusa abahembe abo bakinnyi uburyo bagiye bitwara bigatuma APR biyorohera gutwara igikombe, kuko niko abafana ba Rayon Sport bamwe bagenda bakomeza bivuga bati n'ubundi nibo batumye ikipe yacu iva ku gikombe. ni ukuvuga ati barahembwe rero kuba bagiye gukinira ikipe ya APR. Ariko rero ku rundi ruhande nanone ukagenda wibaza utese nka Bugingo Hakim ni umukinnyi koko wo ku rwego rwo kujya gukina kuri 3 igihe ikipe nka Nyamukandagira izaba yacakiranye na Piramide? Aho ngaho ukaba wibaza utese baguze neza cyangwa muri make hari ibindi bagenda bari gukora. Ukibaza rero uvuga uti nimba koko ugomba kureba abakinnyi beza bazasohokera igihugu bazakina shampiyona nk'iriya ikomeye, ukaba wahisemo kugura Bugingo Hakim cyangwa se ukagura Iraguha Haji, ubwo ni ukuvuga ngo hari indi mibare ikipe ya Nyamukandagira iba igiye ifite. Ese bashobora kuba ari abakinnyi bazajya babanzamo cyangwa n'abasimbura? Bivuga iti reka tugire abasimbura bazajya bagenda badufasha, cyane cyane ko n'ubundi shampiyona n'ubundi na hano mu Rwanda izaba igenda ikomeza. Bakavuga bati reka tugure abakinnyi bazajya badufasha no gukomeza gukina shampiyona ya hano mu Rwanda.
YouTube handika Utundi TV wirebere. Tukiri rero kuri ibyo ngibyo, ikipe ya Rayon Sport yo uburyo imaze kugenda ibona ndetse na experience ifite ku bakinnyi yagiye ahanini ikura mu ikipe ya APR FC, iyo nta yindi ni umukeba wayo. Ntabwo yo icyifuza ubu ngubu na gato kuba hari umukinnyi yagura uvuye mu ikipe ya Nyamukandagira yerekeza muri Rayon Sport. Murazi ubushize nk'umukinnyi wagiye avugwaho ko yagendaga amena amabanga akayavana mu ikipe ya Gikundiro akayavuga akayerekeza mu ikipe ya Nyamukandagira. Urumva rero ko bo nta cyizere bagifitiye abakinnyi bagenda bava mu ikipe ya APR FC bakwerekeza mu ikipe ya Rayon Sport. Ahanini amaso yabo nkuko nabivuze haruguru yerekeje ku yandi makipe ari hano mu Rwanda, cyane cyane ko iyo urebye nk'ubushobozi bw'ikipe ya Rayon Sport ugasanga mu by'ukuri nta mafaranga ahagije yo kuba yajya kwirwa ahatana ku isoko ry'abakinnyi. Ntabwo ishobora guhatana na Police, ntishobora guhatana n'ikipe nka Nyamukandagira. Ayo ni amakipe afite bije ndende cyane ku buryo Rayon Sport itakwirwa rwose ijya aho ngaho. Wenda twagaruka aho ngaho, amahirwe ifite gusa namwe nuko yo izasohoka hari abakinnyi baba bagiye bayikeneye kugira ngo babashe kuzajya bagenda bimurika ku rwego rwa Afurika, babashe kujya bagaragara bigaragaza. Urabizi neza ko ikipe ya Rayon Sport hari abakinnyi benshi bayikinira iyo yasohotse, nk'igihe yajyaga muri CAF Confederation. Urazi ko abakinnyi nka ba Caleb niho bagaragariye, hanyuma bagenda babigiriramo amahirwe babona andi makipe yo hanze. Ni ukuvuga ngo rero yo abakinnyi kuba bari kugenda bagenda bayisinyira bo ni abakinnyi bari kureba akazaza kabo ahazoza. Ni ukuvuga ngo bo nta kindi, ntago ari ikibazo cy'amafaranga cyane bariho, ahubwo bo barareba kariyeri yabo ese yakomereza hehe. Rero ubu ngubu muri Rayon Sport ikindi kiri kuvugwamo cyane ni umutoza Rotfi uri gushaka umukinnyi muri Mukura uko byagenda kose, kugira ngo arebe ko umukinnyi yaza akaba amufashe, kuko yaramutoje aramuzi, azi icyo ashoboye. Rero we agakomeza abwira ikipe ya Rayon Sport ko uwo mukinnyi rwose amushaka bidasubirwaho, kandi ko uwo mukinnyi yaba ari ingirakamaro mu ikipe ya Rayon Sport. Uwo nta wundi rero ni Obedi muri Mukura, kandi muramuzi Obedi uburyo akinira ikipe ya Mukura yayifashije gukora ibintu byinshi cyane. Ikindi wamenya nuko mu bakinnyi bagiye batsinda iyo APR, abagiye batsinda iyo Rayon Sport, ari umukinnyi rwose wagiye agorana cyane. Rero Rayon Sport ikaba imushaka ivuga iti uyu niwe mukinnyi twakagombye nawe kuba twagura, aho kugira ngo turebe nimba hari elema zava muri APR FC twongera kuzigura, cyane cyane ko Rayon Sport yo nta n'ubushobozi yaba ifite bwo kujya kugura umukinnyi muri APR usibye kurindira uwo birukanye cyangwa se wagize ibindi bintu bihe bitari byiza muri APR, kubera ko ntabwo ku mafaranga yakwicarana ku meza amwe n'ikipe ya APR. Rero ukavuga iti jewe nakwerekeza mu yandi makipe afite abakinnyi ba mbere beza kandi bakomeye, nkabariho ntera akajisho, nkabariho ngenda njya kugura aho kugira ngo njye kugura muri mukeba. Rero makuru ya za transferi nahangaha uyu munsi tuba tubihagarikiye, ariko ku munsi w'ejo tuzakomeza tugenda tubabwira ibindi biri kugenda bivugwa, dore ko umunsi ku munsi ano makuru ari kugenda ahinduka, kari kugenda ahaza ibishya, amakipe arimo gukomeza kugenda yiyubaka. Tutaba rero tuvuga amatransferi mu makipe abiri gusa, aya makuru Rayon Sport ndetse na APR, ariko n'andi makipe nayo buriya ari ku isoko. Nuko hanini impamvu aya ngaya ari amakipe ari kuvugwa kubera ko ari amakipe azasohokera igihugu, yo asabwa kwiyubaka hakiri kare kugira ngo atangire yitegure kuzasohokera igihugu. Ikindi hari Super Cup nayo barimo
kwitegura kuko aya makipe yombi azahura byanze bikunze akinire Super Cup. Rero urumva ko aya makipe niyo mpamvu ari yari kuvugwa muri iki cyumweru gishize ndetse no muri iyi minsi cyane kurenza andi makipe. Ariko nk'uko nabivugaga si bivuga ko ikipe ya polisi yicaye, oya nayo irimo irashaka abakinnyi ndetse n'iyo kipe ya Mukura nayo irimo iragenda ishakisha abandi bakinnyi. Rero uko tuzajya tugenda tumenya amakuru niko tuzajya tugenda tubatangariza uko ibintu byifashe. Rero bakunzi bacu b'Utundi Sport TV, twongeye kubashimira ko mutwumva kandi bakoze subscribe, muri abantu b'abagabo cyane, mubishimirwe. Abatarayikora namwe twabashishikariza kugira ngo mukore subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana 5 kuri 5. Nk'uko rero iyi ndirimbo muri kugenda muyumva, nta kundi ni ikinyamakuru cya Utundi Sport TV. Murakaza neza ku Tundi Sport TV, ikinyamakuru cyawe cya buri munsi kuri Ruhago Nyarwanda, aho ukuri, impaka n'ubuke babihurira. APR FC, Rayon Sport, Gasogi, Mukura n'izindi ntitubogama, turasesengura. Utundi Sport TV, umunezero wacu. Turabashishikariza kukigiramo uruhare ndetse tukajya tuganira muri komenti, twungurana ibitekerezo n'ibindi byose twakwifuza kuganira. Nimba uri mushya hano, wakora subscribe, wakora share kugira ngo n'abandi bakurikirane iki kiganiro.